9 sati. Antena Zagreb i Medija Servis. Vijesti. Ja sam Silvija Londero, dobro jutro s Cvjetnom. A nije baš sunčano. Više pada, temperatura je za kut. A Vuk ujeo magare. Do kraja dana Vuk ujeo magare, temperatura do 11. Pozdrav svima vama gdje god se nalazite na kugli zemaljskoj i gdje god slušate Antenu Zagreb. Pozdrav Cvjetnom trgu. Postali ste full ovu godinu dosta popularni prošlu, Medvešak se digo. Pa jeste vi možda razmišljali da malo više pohodite špicu, petu, jeste možda razmišljali nekim cipelicama, kožne jakne, sunčane naočale? Pa vidjet ćemo po ljetu. Tvoja zadaća je ovdje, unikatna kao i uvijek, gospodin Šombin, je li tako? Da. Šta god treba ja ću raditi, samo da zagrijem atmosferu. Pazi, koja lažna pjesma za danas. Lijepo je vrijeme, vozim se picom, sve lažno sad. Sad sa subotom šetaju špicom, opet lažno. Djevojke zgodne, u takoj robi lažno. Hoću ih gledat, pa traži po sobi očale moje. Pazi ovdje, jer sunce je jako, u oči tuče, a od malena nas stari uče. Ja se veselim što ćemo ekskluzivno danas u vijestima čuti zapravo glas, pa mogu slavno reći, plastika pola špice, ali naravno. Dobro jutro svima u izvanrednim ekskluzivnim vijestima Antene Zagreb u 10:30 uživo s Cvjetnog trga. U naš improvizirani studio priveli smo gospodina Tomu Horvatinčića, investitora projekta Cvjetni prolaz. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim. So you're here for the game. For the game. And the visit as well. We're going to see Zagreb as well, but we're going to the game tonight. Yeah, we came yesterday, we're going back on Monday. And how do you like Zagreb? Good. It's good, yeah. Good. She had mozzarella. What's the Prosciutto. Oh, prosciutto, okay. Yeah? Mozzarella. Ham, is it? Yeah, it's nice. And namaz. Now, Colin speaks Croatian. Yes, he already told me, već mi je rekao da me voli, jel da? Colin, come on, tell me you love me. Volim te. Oh, I'm finally getting married! Privilegirani su oni koji su već ovdje jer trenutno u našem live studiju šatoru. Nisam da sam na špici, nego sam prvi put izašao iz telefonske govorice. A ja obožavam zezat naše susjede Slovence, to mi je veliki gušt. Šta to se uopće ne kuži? To mi je veliki gušt. Halo? Dobar dan, Antonija Blače? Dobar dan. Dobar dan, ja se ispričavam što vam smetam. Imate možda minuticu vremena? Imam, recite, izvolite. Evo ovako, jeste u Zagrebu, u Beogradu, gdje ste? Nisam trenutno u Zagrebu. U Beogradu ste? Znači riba ste gore. Evo, prostite. Kako kome? Evo ovako, ja zovem iz Zagreba, znate šta, ja sam vam budući urednik jednog časopisa za ribolov koji će se zvati Riba i ja. I sada i sad nama treba za prvi broj ovako malo bombastična naslovnica, znate. Pa smo mislili vas... Ma ne, mi bi ovako baš našu ribu, znate, ne njihovu, nego našu. Sad trebalo bi mi za naslovnicu ovako jedna riba, i znači mi smo se odlučili ovako da budete vi. Znate. A za početak smo imali čak ideju da vi budete sirena, onako, znate, gornji dio malo ovako dekoltiran, tople sa dole, ali smo shvatili da imate tako dobre noge da je bilo stvarno šteta skrivati, jel da?